Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo, anay! Kapitan Enteng! Pasensya kayo ng gail. At damanan ita dito'y kana kanyaw. Warog aya. Agsa pa, aldaw, malem. Umidinom kay ti arak. Kasano ko mga dabalasang amangayat kan kano kasta? Anggal mait. Aguray ka man, daparikot ma. Ibaga mo unlay, tano makatulong ak ditulungan ka. Ay, awan parikot ko ang gail. Da kayo mait. Apay, no kanayon na mabartak ti tao, at da parikot na. Saan mo ta? Naragrag sa kaklang ti biyagaw. Iso nga umay kaya. Takaduanda ka uminam. Uminom kayo matsag paminsan. Awa na, barang agpudlo kamot lang, itong madamdama. Makadlawak kini kwarog nagbalin meten ama martag maray. Ay, sigurado. Saan man ang makaronda ita arabi ni Kwaraw? At damot kit di dagiti daduma dita kakadwa na atanaw. Una, ngamrambang kumaanga iso ti mangidaulo kadagiti kakadwana. Ay, sa bagay mo't kit di husto ka maray. Inton kwan, adda tumulad ken kwana. Inton kwan, maliwayan dati trabaho da. Ay, day tangarod kat. Mabaybayan na paikit din ti bagina, ha? Kan oray ti panagpaspasada na. No mga asawa ko mga minon, tapno adda mga sikaso ken kwana. Uray kawis na, ay sus, nakarugrugay. Isuot na lata, piman. Bapaanak man, iti ayan ni Kwaraw. Amok nga da kwarta na kay. Anya man anti pampanunutam. Amangan no kasapulan na ti kadwa na nga uminaw. Ibagak agumatang iti arak ken pulutan may. Anya, day takit din ti pangigat-gatangan nyo iti kwartana. Sana bali tabarupay mo ni Kwaraw. Day asawa ken anak na, kitawan may. Naa. Nay, da kayo matgayam tataba daw. Sumra kayo Agyaman na Kwaraw. Agtugaw kayaw. Kwaraw, ada kwartam dita. Gumatang Gumatang ka man kay diti inumunta nga arak ken pulutan. Itayak pay la makain inom kay. Kasta Ay katwa na. No kayat mau, di uray man nagpatpat nagtanga uminom iti arak. Uray, ta dito'y balay ko ti paginumanta. Anya, ay nagmayatin ngay. Sa dino nga iti gumatangam iti arak ken pulutan. Sana parikot ti arak. At damay sa karton nga arak di tasirok ti kamak. Ay wow. Tilangan manok apulutanen tati mapan ko gatangan iti tersina ni kagawad ko hanang. Ay daytaman Kwaraw. Ayos tapukais. Ay na, Inteng, saan ka numanan anak irunda idirabi ini Kwarog? Tanagpatpat nagda kano kada pari badong anagin inom iti arak. Anya? Ay, salbag day ta, Kwaraw. Liwayan na mo ti trabaho nan kas chipta nun. Ay. Masapul abagbaga amjay ka anakam. Ibagam aliklikan na tikas jay abisyo na. Ay, sana balik kumaan no sagpaminsan laeng. Angam, kanayon samutan. Kanayon tikas jay nga aramiden da. Bayam, tainak man kitaan iji balay da. Kwaraw! Ada ka di tao nagtibalay, Mau.
Nay, da kayo matgaya manggal. Umunag kayo Aw, Kaya man na. ang tugaw kayaw. Hmm. Da. Ay, mabit lang ang gail. Iwalin ko pa'y dagito yung butilya. Ay. Talaga gayam ana puno ti balay mo iti buti Agasam ngay dayta na ginuman yaw. Ura iti sirok ti kamam, adda butilya. Ay. Kuha nga ang gail. Isa kum dagita, mapan mo ila ko di ilay. Kanya dito nga aramidem ko arag. Pakamatay kan sa betin. Ay, saan betin Pangasim ta kay lalaam ti salunan pa. Saan mo't ang gail? Kakit ila ko dagita butilya. Tapnosan nga kaiwara dito yung balay mo. Di ka lang mabait. Nugada makakit kita. Ibagadan, asanger ka na peklan. Ay mayak ta kayat ka bagbagaan. Pangasim, tadi ka aglemes iti arak. Tikit di trabaho ta si kasum. Sige ang gail. Agyaman na kiti pamagbagayaw. Awam matan ni Kwarog nga umay gumatang iti kinarton nga arak. Ay kat nasaya at no impangag na ti pamagbagakan kwa na ni Inteng. Ultimo nga min trabaho na kat di na pa'y maasikaso. Gapo iti panagin, inom na iti ara. Ay, huwag nga rod Maribanang. Barang maasikaso na itan ti trabaho na, kas chiptanod. Saan laeng at ti trabaho na, Mare? Kang ronan iti amin, ti salon at na. Taasino, tinamnamaan na ang mga iwan kan kwa na no agsakit. Ay, isumot laeng ti marigatan. Husto ka, Maribanang. Isu asyak, agan anadak mat Ay kat, wenmet marikwanan. Sa di naman ti papanamba daw. Ay na. Simro manen ti sakit kaw. Na, anya day ta sakit ma. Kasla kayat ko nga raw ti uminom iti arak. Mapanak sa manen iti balay ni Kwarog Amwag, no adda mabalin mi ang mapulutan ni Jay. Taginom kami. Day talagin inom iti arak ti amuyaw. Bawal ta aginom ita a pandemya. No bawal tupay ta agilako iti arak. Anya bawal. Tapno amaw, kinarton nga arak, tistak ita ni Kwarog. Anya? Mala, mapanak Di ka manaktak. Ang mga nudyak maabutan ni Kwarog iti balay da. Narigatay. Kwarog! Papanam! Mapana kay Jay Ilay, nanakwanang. Buti mo tinaginuman da iti arak ti karga ti tricycle maw. Una na. Binilang ko nga ron amin abuti Jay Balay. Kat umabot asang haribaw. Inakman ila ko Jay Ilay. Isupay no adda mapaglakwak. Nagadumo dahitan? Uwing nga raw. Un gayam. Urnongan yung tuman, no adda empty bottles yun dita. Tadagasak into nagsubliak. Di kagdanag. Bayadak tao. Dahi talaga ayam. Sige, urnongag tao. Nagkapwam ka ba daw? Di taman balay ni Kwarog. Ang awan Mike. Kano napan ijay ilay. Napan na inlako dagiti butbuti ang naginuman nyo iti arak. Ay, no kasta, urayag nga rodan dito ni Kwarog. Ay, agawid ka din. Di mo singan ni Kwarog, tabi si ita amapan agkulkulikta iti butbutay. Aya, Urnungum tuman dagiti butbuti dito balay. Takil wanto ni Kwarog, numano akilaw. Isupay nga igatang itisoy, no adda bayad na. Ay talaga gayam nga agbutbuti itan ni Kwarog. Ewan, nasayat mo Tapno saan nga kaiwara dagiti butbuti. Ay katwen nasaya at mata nakapanunot ni Kwarog iti kasta. Maragsakan nak nga ron ba nang? Gail! At nakaw! Umay ko na lang dagiti buti yaw. Agyaman na Kwarog. Kasta, habang may buhay ako nada, agsalukag tayaw nga agsapol iti pagkwartaan. Ta saan la day tagbarbartak ti aramidan. Makapadakas day ta iti help. Uwan mo taang Gail. Di kagdanag. Good boy na akaw.
Ay, imbag pa'y kinikwaraw, tauray awan pamilya na. Nasa lukag latang agsapol iti pagkwartaan na. Angam si Kangay, ha, sa daw. Ay di nakman ikumpara iti sa bali a tao tuyang. Ta saan nga agpapada amin na tao. At dan tulad tamot ti pagkwartaak. Oo, kanon to pa'y. Laklakayan kan, awan pa'y makukwartam. Tanya ngay nga raw, day tala arak kan pulutan ti pampanunutam. Na, ay agtal na ka man dita bakbakitan. Bayam, tayo nak umutang iti kwartak. Pagpuuna nga tagilako iti kompormi dita. Nalabas ka man ngagsasaw, tuyang. Naimbag laki din. Ta pinautangan nak ni Apo Baknang iti 50,000 pesos. Imbagak nga may. At ibangkag may ti pagbayad mintaw. No bilang tadyak makabayad. Idardaras ko pa iti magna. Talo a kilo a karne ti baboy kin talo a de kolor a buti ti arak ko naman. Ti awit ka. Sigurado ang maragsakan ita ni Kwarog. At ako, iti sango ti ridaw ni Kwarog. At tuktukak. Kwarog! Kwarog! Luktam ti ridaw mau. At da dito iti inalak a pulutan kin arak. Paspasa. Ayan ti pulutan ka na arak nga, itataba daw. Dito na eh. Wow. Pastor ka nakpay mo ta. Aginom tamanayin. Syakmat ita, ti makamaw. Ayaws! Hey! I like it! Ay! Jakmat gaya man makatakdar. Ay! Nalaos ti baltakwa. Ay, mas ngamin to'y libre nga arak yaw, tataba daw. Kay, kasano ay? Saan ka na makapasada ita, iti tricycle mau? Inusyak ti sika. Sukatak ti tricycle, ti kabarbaraw. Nagdaanan nga men, na iti tricycle mau. Ay, ewan nga raw. Tataba daw. No kaya't mau, gatangik langan iti 40,000 pesos. Kaya't mau. Ay, sabagay. Medyo sumadsadutak matan ngagpasada. Naparte ka ko ngagbaysaw. Ay, pa ito'y kasat kao. Ne. Ay, pangasim ako araw. Di mo kunain nga iturugan na. At sarita tapay mo ta. Ay, di pagsaritaan ta. Di maipapan iti tricycle mo Ila ko mon kanyak iti 40,000 pesos. Tas sukatamon iti baraw. Wain? Wain ko na mo na. Itid ko na dagos na ito'y bayad na. Sige man lang, tataba daw. Ila ko konti tricycle ka, iti 40,000 pesos. Ha? Ay na. Agpaisaw? Di ka agbabaway? Itid mo ti bayad na. Sige. Itid kong ti bayad ko king ka. Kalpasan na, iawid count ti tricycle mo. Awan mo't siguro itan ti makunam kanyak tuyang. At tan tricycle ka. Mabalin ko mo't ti mapanagang kat, iti lakok iti ilay. Amapan ko isorsor, kadag iti kakalugaran tayaw. At dan pagkwarta kita, tuyang. Oh, di nasaya at lukas ta. Tapno saan ka lang nga aglaklakay nga agin inom kan agpulpulutan laang. Mala, rugya mo! Isublim ti tricycle ka, o tataba daw. Tay sublik mat da ito'y 40,000 pesos yaw. Jakmut kayat nga ilako ti tricycle ka. Anya, kit no nalpasin titulagan ta. Wana, ngam na bartagak matiday. Jak amaw ti sinasaok. Isu asublik itan ti tricycle ka. Ay, saan na mabalin Nalpasin ti saritaan ta, kunak manay. Anya, talaga di yu kayat nga isubli ti tricycle ka. Saan? Kaputa nalpasin na binayadakin ka. Sana mabalain. Saan? Tulungan dakman kagawad ko anang. Kasarita yun ni tatabadong nga isubli na ti tricycle ka. Nabatad apan ang gundaway ti naramid na kanyak. Nay, apay, kunak manuin sardang yun ti panagin inom yo kan ni kabadaw. Likliklikak ti aginom ko ma.
Ngamnimat nga mintata ba daw? Imay di balay ikaw. Binartak na kiti hostaw. Isuadyak matan mo ti sinasaaw. Anya! Sige, takasaritak to ni Kabadong. Ibagak nga isubli na ti tricycle mo. Nagyaman na kagawad. Diyak ngamin kaya't adumanon pa'y kina-uncle day daw. Pananggundaway mga minti naramid yung kanikwarog, Kabadong. Gaputan na bartak idinagtulag kayo abayadam di tricycle na. Anya. Uray anya pa'y ti mapaspasama. Jack isublay, tinalpas ko na binayadan kinikwarog at tricycle na. Nabartek ka nung araw di dinagtulag kayo, ngaila ko na ti tricycle na kang ka. Ay, rason na lang na ita. Anya nabartag. Amo na nga rod ayamot ti makitulang no nabartag. Alamat? Ay, jak kumakayat ti makibiyang. Kunama ngamin ni Kwarog adisidido amang sublay ti tricycle na. Ay, tatirason na, nabartag ka no. Iso ano kayat mo asan na dumanon kan ni Kapitan, isublimaw. Anya. Ay, suray. Ngam talaga atimangkin asaan. Di oray man no sa dino ti pakadandanunan, may. Oray makadanon kanyangkel na batingting. Na? Makamukang araw. Ibagbagak ti pagsayaatan nyo. Di ka madumngag. Binartak na kiti husto ni tata ba daw? Sana yung baga nga ilakok ti tricycle ko kenkwana. Iso nga di na usawa na kaon. Kaya't ko nasublian ti tricycle kaw. Tayo sublik mat ti kwartana. Ngam di na kayat. Puno ka dito yung baga di kwaraw ka binartak mo paray. Kwa. Aminay. Nabartag ni Kwaraw. Angam siya. Saan? Isuas. Ay, iso nga ron. Ah. Nalawag, apanang gundaway ti kas taga inaramid mo ko di kwarag paray. Anya. Iso amayat ka man mo no saan. Isublem ti tricycle ni kwaraw. Ha? Ibagam lang no di mo kayat. Tayo jay kayon kurte nga agsangaw no iso ti birbiro kam. Kwa pare. Uwain. Mayata ka. Isubli kon ti tricycle ni Kwaraw pare. Nasayaan. Inton maminsan. Liklikan dyan ti panagbartak yaw. Kanayon kung ibaga. Asan adakas ti uminom. No saan asubra. Malipatan nyo ngamin katilubong yaw. Nagrunakan ka Kwaraw. Pangasimbit tadi mo mo't ipondo ti buti ti arak di balay mo. Sana nang gail. Agbalbaliwa ka talagan. Ay, uray syakmut pare. Jakon ulitin pa iti naramid ka. Nasaya at karod no kasta. Ay, tatabadong pananggundaway tinaramid mo. Di ka manggundaway, tapno awan ti pakaibabay na. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carinyo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.